Memwakwa bene so medidi afia amankwa tamaklo health tips wa Adom TV bedwam na wachi mu nkombo na ye mede pa me yehwe so nso usua de tie wo de nyame adom wawo awie ai yentie ma ye mamma no ne ntime mmoa ye nyina ye hunu niema seya conditions bebre mu nyina no epepa form ye kwoware a ye behunu ni a ye kwoware no tie aware no ye wura mu asa do nyame adom keke ennafu die check sa blood group on ni nyanka ye nyina ye ncheke ye to so ahwe treatment e wo hemophilia mu oba padan na te na dwam ye to so ene so ye mu akwaba ye na se ye hwe treatment a modema hemophilia yo so bi wo hemophilia na hemophilia na ye wo mu ahoro miensa sa ejina sa factor 13 no factor bako 13 ni awuni no na ye de ama wo type because treatment no no ni say specific inti ye test na e ma ye hu se wo number 8 na wuni bi ye hu se number 9 na wuni bi na say number 11 na wuni bi so obi ni number 8 na ye say no type A hemophilia A obi ni 9 na ye say hemophilia B no obi ni number 11 na ye say hemophilia C but the common pa ye hemophilia A na B na to so and C inti treatment na specific inti sa factor no na wuni bi anaso obi wo bi a ne de no endorse inti no se nipa ni pra no oba ye test ni ehu se wo 8 ne na wuni bi a ensesa nya se ende wuni 8 ade chance wunda bi sa neti ti nipa no pra ye de ne ba artificial way sa natural adem na broni afa no wa ye no artificial way into ba factors na ye adwuma te selada mitia number 1 so na me de afo number 2 ha te afo akodu ha nam say 8 ni na say ni wa ento aso bi ti za nkofo no omo moja na ntu say yo ba bibia de betu so bi e be fo moja ni na betimi afiri ni mu aba enti say opra ana moja no ye moja ye hu ana de egu aposo no nipa ne ba na yamano edro no nti yama wa artificial form na ye de ba akoma wa nya se kwa afebo de bi ye de ma we bi di bebi a donhwe dumienu wo mu ebi so timi di donhwe eduanan wotwe 48 hours ewu ni nyina agina so nti ye de ma we bi wo ha obehia treatment no ba ako mienu na ye de na to so na ye de ma na edro ne ye de mom ne bo e de pa se we hu penicillin to asa na ndro ne te penicillin to aketo ba akosa na yete say $100 ai inti obetimi praba bu a nimenim na ebu etimi ma no bu a miensa nine eno na $400-500 se ebe ye obi operation na sometimes etimi ma na ebu a 10,000 inti dodo no inti wo ya na say $10,000 no ena wo kono na anya mencha ade na yenye eduro ni free etu inti yehu so wo yare na ye wo ko Ghana Hemophilia Society ene ye wo wiase nyina ekuo aye from World Federation of Hemophilia omo so ne enam na yenye eduro ni free na abesi Ghana Hemophilia Society se ne ba ye obi a wo yare ni bi ebenye bi nti yenye eduro betimi akoto wo drugstore na eduro ne ye twero ba akoma wa na wo ba no behia mensa no $300 and $1 yesen nti e ba na ye ma wa na ye hwe se wo behia ba akwa na mienu enda mienu ana mensa na ye de treat you ti no ye wo kwan a upra na ye de ama ti no ye kwan ti so obi 8 ni no ni a oba ye duro no ye be fa 8 de no na ye de ama se 9 na wuni a no sa 8 ndro no engu drug store engu hospital nkete so ti Ghana ye wo treatment center kese mienu e wo kolebu na konfa no chi ebe nti tamalefo be de nti ne ye ne se omo fie chire no eba no ye trainee and doctor for ne nurse for na hospital na o teben no na okwa ne ama ne kakra ti se ne ba kwa ni pra won fa ne fita malema so de ne kɔ hɔ na doctor for ne ne kasa ye be tro mo kwan yo mfa so a o de be ma be duro ne de ne na me ka no ne bo ti no ye kwan ba ko ne se wu pra ne de ama afa ye kwan ba ko so ye hwe mo ne se ye mpese epra no ebeba because omu kotodwe no se nyunugum ebi wo ha kotodwe no time ko ntimi pa no ntimi ntina kotodwe entire ne na ne nsa no akase inti akra ne tu so pe ende ye wo bi a ende na wotwe bia no ye be wo no mprensa ana mpre $100 de no ai inti ye de be wo no eno sa no de bia e ma sa ade ne dodo wo nimu se ne be ya wo mpra
wow ti no sa ne de mo de na sam na no de yem fancy ha pa o chena nyame ya Adom a wadaro maka ye ho na ye nto so na yem prevent ye ho na yem ma no yam form anko ha what see mo aseda ye endpoint homeopathic clinic dia the number ni 0244867068 0244867068 o chena nkwa ho den ho a ebesehia